Ghanaian referees ni bino on ma referee we say nangasa no oba no de the score line actually bottom say ball either say bibia go start be say and so o ball no I draw referee no aim on the back game no one no sabo ye woni guso ahwe sisi yi pa no e de na chese sabo e off e foul inusa ne wan kan obi a omokra na pushi no goalkeeper na pushi inusa ne ono angasa ni player da utim kwaji foul editi Kotoko se bo ye foul referee no from all the indication na kire say no on person Kotoko be win game no either say ball no e be draw and say bibia no go start be she sa go ya Kotoko share wanyi no say bibia no go start na share ya na ko beji go honestly na ko beji go ball no hwa ye he ball nyina otu che 50-50 tackles bia be ko bia no ojige si Kotoko ball me hwe no from first minute to 96 minutes it dey na we fini ye nyina no na e kire e se o agenda na on person Kotoko be win game no because this goal a clean goal na commentator na ka say wo hu bibia ho no ma e che say e foul etia Kotoko goal stars goalkeeper na kasa na e pushi wo mo se ke foul component cause nke tia goal stars na ka e pan declare tia wo mo because of the referee na kasa na or motives any agenda bia o de ba say o ma Kotoko e mini game no se Kotoko ba win game pa de derby either say be draw and say bibia no goal stars be she from all indications naturally sabo we say Mrs. Nka bibia no goal stars na share sa goal ya referee na ko beji goal na ko ngasa foul da ko beji goal omo agenda nti ono ankasa onko tenase referee Julie wankasa ko tenase ko tena back na he video no anza clip no na hwe sesa wankasa bo na obedi no bibia ni no bo na ko di bibia no so wankasa say eya ofe na say eya oda etodwara mo so la mo sum FIFA ha referees na hwe sa bo fun ya ko di bibia ni wono mo ti Kotoko no into wankasa a shame pa mapa a shame so her clip na si witrase because of so agenda ntino enya de kwase be yi be how because of say agenda edita Kotoko say there's no way say o ma Kotoko any game no from all indications na chere say on person Kotoko abe win game no because what decided that ana be so free ban so e chere I say there's no way say o ma Kotoko win game no e show mu say born ankoye say bia e bia short bi fra kire e be to net ya na say koye say fitiri bia o beje foul eno wan say ne kosi ye no ni say bia obi bo short fra kire woni say but e koye fitiri bi wo 18 mu na say e ko shepe 18 bu na say e shepe obeka say foul eno wan say referee ne ye no no oje foul ri Kotoko no eti aduna ade show mutrim no mo omudi bedi game dada ade show mutrim dada eti ya bodro sin se bian ke beluso ba referee no on sin ditrase pa na omu ye no gwasefo omu so amu se mukutakuta FIFA badges ndi ngo a poto mudi di ball fun o si abere but ma ko tournament bi nse hunu ne nse fun akwa ilo ma se ma ba